Khir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tuntruma chuan nisa nama World Cup qualifier Europe lam anmor bok na train bul kan tran anga ten football thuleng te po thlir ngai thla kho tur om le nual bok chung te chu thlir ngai thla kho na nei le donang o nisa na World Cup qualifier in khel munom taka group it in felna Spain lam anchak zolova mol nei tu tuim hian mi khol team Turkey chu gol ni ve in pe hin anin ne tok pui he in khela hian Spain team tan Dani Olmo le Mikel Oyarzabal ten gol an khunga Turkey team tan Deniz Galmaybaka Saili Özkan ten gol an khung ve bok in khel pumpui thlira Spain an chung nung zo ka ma se point lo chuakonga anin tluk ta chi thong ti hian groupia hian Spain hi khel ruka point som paruk nen World Cup an khel don ti achiang ta Turkey lam hian playoff an khel thungang ni zana in khel danga group C chin felna in khel poimo taka achak zok World Cup direct qualify tour in khela Scotland lamin nena an changa Denmark chu gol niin an ne in khel monom taka hian Scotland team tan Scott McTominay Scanlon Maybaka Kieran Tierney le Kenny McLean ten goal an khunga Denmark tan Rasmus Højlund le Patrick Dorgu ten goal an khung ve bok he in khelen Denmark defender poimo Rasmus Christiansen chu minute somruk pakhat na red card ma no chua ani nge he Denmark hian an tuar ta hle soitak in he in khel hi amu nom khop maya minute somriat pahni na thlengin an line draw result a hian Denmark hi direct in an la qualify phak ane mase minute som ko pathum na le minute som ko pakwa na te goal an chua Scotland nam hi an van nei ta jok tin ani chu ti hian an group atang hian Scotland hi khel ruka point som pathum nen pahni na tangin pakhat na an chawa direct in World Cup an qualify ta ane Denmark lam ero achung beratain pahni na an chuka playoff an khel angai don thong Belgium national team lampoin an game nung bera ne na changin an khingpui Liechtenstein chu sisari fai ngotin an ne he in khela hian chaklo ta se Wales team chon ron le pel theina hun tha an la neya ma se Belgium hian an hun tha nei hi an bo pel du talo ane he in khela hian Liechtenstein hian an ngam lo khop maya goal shot po tum khat chau an nei nge Belgium lam hi an va nei tum ni ta se goal som tal khung thei turin hun tha anin siam thei thong Belgium team tan hian di katelere chon goal ni akhunga ani baka Jeremy Doku Manchester City forward tun naya chetra mai chon goal ni khung ve bokin Hans Vanaken Michel Maybaka Alexis Salamakers ten goal khat theu an khung boka Belgium lam hian sisari fai ngotin ne na an chang an group atang ve khen playoff khel theina hun tha nei team patni Wales le Macedonia te in machona Wales lam point all sam takin ne na an changa North Macedonia hi goal sari goal khat ngotin an sop he in khelai North Macedonia team tan Borjan Mevasky chon goal an nei chun akhunga Wales team tan Harry Wilson chon hat-trick siamin David Brooks Brennan Johnson Daniel James Maybaka Broadhead ten goal khat theu an khung ve boka Wales team hian har salutuk lo hian ne na an chang ti hian group atang hian Belgium chu khelriata point som pariat nen direct in World Cup an qualify ya Wales team lam hi point som paruk nen playoff an khel angai don thong Group H lama po in khel boruak trang tak next round direct lu theina hun tha nei team patni Australia Bosnia Herzegovina te in machona chakjok anum lova team patni te goal khat ve in pe hian anin ne tok he in khela hen goal difference ang zonga chut chuan Austria lam an chung nung zoka Bosnia lam ero next round lu thei turing goal khung an mamo nual thong ani ma se football a chon thil thleng thei tam kan ti kha chung te po chu thleng thut thei din mona ading ti hin an soi ma se draw result an nei ta ka wang hian table chu adang lam ta lem lo ani Bosnia team tan Hasis chon an golom chun a khunga Austria team tan Michel chon an golom chun a khung ve bok
ti hiang goal khat ve in pe anin ne tok tak awang hian Austria chu khelriata points som pokon en direct in World Cup unqualify ya Bosnian Herzegovina hi points sarin en patni na an oma playoff an khel angai don thong Group B lama pon ni zana in khel munom taka achak zok direct ka World Cup qualify thei hun thra nei team patni Kosovo le Switzerland te in matsona chakzok anom big lova goal khat ve in pe in team patni te hi an train Hein khen Switzerland tan minute somni pasari na Reuven Vargason ma an shroina goal akhunga Kosovo team tan Florence on minute som sari palina an sipur asud vele hemi nu hiang goal dang alu bel zui talava Switzerland lam hiawa nei zoka tangta yin khelruka point som palin en direct in World Cup unqualify ya Kosovo hi point som pakhat nen playoff an khel angai don thong dikhana result chu kan soi por ta tihian group sang an chin felte han thai lang le don ta ila nizan in khe result azo chia khan Europe patangin playoff khel tur kan han ti angchi te direct ka qualify te an chiang fel ta vek maya tihian group e train soi thlapar par donang o Group A trong hian Germany chu khelruka point som panga nen World Cup direct in unqualify ya Slovakia lamin point som pani nain playoff an khel angai do na Northern Ireland hi Nations League lam atrain playoff a khel theina hun tha an la nei ve bukang Luxembourg kero point nei lovin in la hi an mang tha thong Group B lama Switzerland 2 points som palin and direct in World Cup unqualify ya Kosovo lam hian playoff an khel ngai donin Slovenia lam hi point li an nei ya anni lam hi chu World Cup a kan mudon lo ti a chiang ta ane among berom Sweden lam ero Nations League lam atrain hun tha an la nei thungang Group C lama Scotland 2 points som pathum nen direct in anni po hian unqualify ya Denmark lam hi points som pahan nen playoff khel ve don bukin Greece le Belarus lam ero World Cup a kan mudon talo ane Group D lama hian France 2 points som paruk nen World Cup direct in unqualify ya Ukraine lam hian playoff khel ve don bukin Iceland le Azerbaijan tero World Cup a kan mulo thungang Group E lama hian points som paruk nen Spain so direct in World Cup unqualify ya Turkey lam 2 points som pathum nen playoff khel ve don bukin point hum hlo chuak team patni Georgia le Bulgaria lam ero World Cup a kan mudon lo ane Group A fine Portugal 2 points som pathum nen direct in World Cup unqualify ya Republic of Ireland so playoff khel tura in pet ling ve bukin Hungary le Armenia tero World Cup a anmel kan mulavang Group Z a hian Netherlands 2 points som ni lo chuakin World Cup direct in unqualify ya points som pasari lo chuak Poland so playoff khel tura in pet ling ve bukin points som nei Finland point nga nei Malta point hum nei Lithuania tero World Cup a kan mudon lo ane Group H lama hian Austria 2 points som pakon en direct ka World Cup qualify yin points som pasari nei tu Bosnian Herzegovina so playoff khel turin antling ve boka Romania lam ero Nations League lam atanga hun thala nei ve bokin Cyprus le San Marino te roin World Cup an khel don lo ane Group I lama hian Norway chon points som Nepali lo chuakin direct in World Cup unqualify ya qualify nei zo taka point lo chuak tamber an ni bok points som pariat nei tu Italy chu playoff khel turatling ve bokin Israel, Estonia le Moldova te roin World Cup an khel don talo ane Group J lama hian Belgium chu khel reta points som pariat nei ta yin World Cup direct in unqualify ya Wales lam hi points som paruk nen playoff khel turatling ve bokin North Macedonia chu Nations League train qualified heidin muna anla dinga Kazakhstan le Liechtenstein lam eroin inelna han khel don lo thong Group K lama hian England team chu khel riata point som Nepali lo chuakin direct in World Cup unqualify ya Norway nen qualifying a point lo chuak tamber an ni nge Albania point som pali nei tu chu playoff khel turin antlinga Serbia Latvia le Andorra te ero World Cup a anmel kan mudon lo ane Group L lama hian Croatia chon direct a World Cup qualifying point som ni pani an lo chuaka point som paruk lo chuak tu Czech Republic chu
playoff khel tura tling ve bokin Faroe Island Montenegro le Gibraltar teroin World Cup an khel lovang heti meglai hin ni zanama ve khan playoff khel tur te po unseeded pot kan hanti ang chi chu an ron ti fel le ta semi-final khel tura hian pot 1 Italy Denmark Turkey le Ukraine te chu omin pot 2 Poland Wales Czech Republic le Slovakia te an oma pot 3 Republic of Ireland Albania Bosnia Herzegovina le Kosovo te omin pot 4 Romania Sweden North Macedonia le Northern Ireland te anom ve bok semi-final inel la te kumthar March la hian khel ani do na March ni som thum pakhata final khel ani do na chuta chuanin World Cup qualified or Europe te hi chu an chiang don ane kan hriat ang khanin semi-final kan hanti hian tunami pot thang an po te kha semi-final angin anin machon do na group A le group B kan hanti ang chia khan an then chho don na group D thleng aum chho don ane chuta chuanin group khata team pali anom don na semi-final khelin final an khel le anga chuta final chak theu ram pali te chu World Cup a direct in an tling ve le ang inkhe result lam kal san taila football thulenga lut chho ve le zoi donang o tuntum chu Karim Benzema Ronaldo chungchang asuidana tang hian bul tran don ta ila Karim Benzema hin tu hnai khan interview anaya interviewer chuan hun reilo te kalta khan Al Nassr nen inin machhona Ronaldo nen khan inin ngai sakvak lo ni te point an soi inin kar hin thil thalo om ni te point soi auma hi engei ngai dan tin azot Karim Benzema chuan chutiang thil chu engma aum lova locker room kan hanti ang chia te ani nen hen kan ti du na in khela zo nuwa kha chuanin intrian thatak le unaw ang mai kan ni le to ane amai ro chu field chunga khatianga intrian thatna le in unaw na lolan tir vak kha thil professional lo tak ania khelmol chunga chon team tan ve kan thok ane field pon lama ero unaw ang mai kan khosale zok ane reporter thren khaten thil mak tak an soi thin hi apoi kati khop maya Ronaldo nen hi chon Real Madrid ta pohan in unaw na thatak kan neya tun thleng po hen kan in som na hi ala thle ani hi huat na kan nei lova ka that na tur du tu ani zoke chu wang chon Ronaldo nen kan inkar achianga an soi hi chu thil dik tok lo mai ani field chunga chan professional takin kan khosa field pon na mai ro kanin unaw na kan lan tir thin ti hin asoi Thierry Henry point to Tharon nei chun zom ve zelin Arsenal legend hian kumin Premier League season kalme ka Arsenal team chu champion no moi choi tura arin ber thu asoile Henry chuan Arsenal tran tu kania ka zeb lawang pandit na thokma ila tran chu kan nei theu ane midang po hian tran in nei ti ka chiang he keipo hi Arsenal tran le mangai tu kania zeb lawa chun kumina hian anni hi an champion ngei karinga champion no moi an choi kumni tura kangai ane kan lom na kum ain herve donin ka hriati hin Henry chuan asoi Barcelona lampoin Lionel Messi lim chu game nawa an da don le don lo chungchanga thutharon nei vele ta yin Barcelona club president John Laporta chuan Lionel Messi lim hida kan tum nge hia chuti rolin man mo lo tiamin soite hi chu thudik tok lo ane tun din mona Messi lim hida kan tum nge hia ma se chung te kan beron me ka ani lam hianin pomna lekha an ron thelu phot angai ane chumi huna chuan keini lamin chaktakin ma kan lave thungang ti hin Barcelona club president John Laporta chuan asoi Messi lim hi kem nau ma hian aum thoi tura beise ane English Premier League club liantena an hel na sat mai Anton Semenyo point to Tharon nei vele ta yin BBC Sport ne win ni sang khan an ron tar langa Semenyo hi Manchester United chon senglu antum thu an soita BBC an tarlan hi chu adiklang pui turangai ania Ghana international forward hi United team hian senglu antum ngei tinani chu Kumin Premier League season kalme ka Semenyo hi tum som pahatin lan toin gol ruk akhung tling der towa midang gol khung tur siam sak tum thum anei to bok ache thate ma wang hin du tu po angain hel tu po an tam hleya adu tu zinga United team po an ron lang vele ta ane
Hungary le Republic of Ireland te anin matchon trumin Dominic Szoboszlai chu achengei angreng khop maya ma an throina goal an khung trumin Portugal team a celebrate khumdan angin ani hian a celebrate khuma ma se chaklo zoka an tang le si hemi chungchanga hian Republic of Ireland legend Kevin Doyle chun thuthar aron neya Kevin Doyle chuan Szoboszlai han ngaidam adil angai ane football a hi chun inza tonna apoimo ma Dominic Szoboszlai che dan pohathil tul lo tak ane achak lo zoka an tran lo chungchanga soi katum lem lova football field huang chunga hi chuan inza ton hi thil poimo tak ane Szoboszlai khan ache dana han ngaidam adil angain ka hria ti hin Kevin Doyle chuan asoi Barcelona lam point thulo mam hria tur an ron nei ta ha nimin lama khan kar to pa anin lan thei don ne don lo hriat lan ni lem lo ma se Rafinha le Pedri te chon training an nei to thu puan an hi ya Barca tan chon hei hi thulo mam tak ni turangai ane Rafinha hi kan hriat ang khan an team tan chon mi poimo top khok an hi ya Pedri po chutiam bokin tlar lai lam lo lum tu poimo tak ani ve bok Rafinha hi hun rei tak chung chu ain lan lo towa Pedri po El Clasico zo nuwa team tan alain lan le lo ani international break azova training an ron nei vele to boka kar to pa chun an team tan kem nawa anin lan ngei turangai ani Manchester United lam point thulo mom hria tur an nei ngei don ni hin alanga niza lama khan English media ten antarlan danin Adam Wharton chu senglu thut thei din hmuna anding ta English media te hian antarlan dan chuan United ina Adam Wharton an biak nei akal tluang le ni hin alanga Adam Wharton po hian United zom turin thutluk na asiam thei trep ni te point an soi nge news trend khat page chuan anin rem to hial ni te point an soi bok January transfer kongka in hon hun a hnai chho zela United hian Adam Wharton hi an senglu thut te po arinom chho tran ta hle hetiang kar hen Arsenal lam point an player ko lai pali te chu transfer kongka loin hong tura chuatir antum ni hin thom aron leng le ta chuatir an phalzinga hian Ben White Gabriel Jesus maibaka Gabriel Martinelli te ming arilian khop maya anni pathum hi ngeta chuatir an tum pialama an team tan khelna mun changtam to lo mai ethan wanari po lona chuatir an phal ni in an soibok Arsenal team hi in thua fai chu an tum chho tran ta ni in alanga an sum mo tangin player tharpo singlu an tum nge arinom Toni Kroos sa thu soi hi kan pomzong anive hlomem le Toni Kroos chuan football a khel chung khan coach tam tak amat chan to thu asoya chung zinga chong Carlo Ancelotti chu thaber nia a hriat thu asoi Toni Kroos chuan football ka zin kong heng coach te po kalo mat chon ve nual towa chung zinga chuan Carlo Ancelotti hi a thaber hin ka hria ani kha chon team than thadan ber a hrethiam ma hun rei tak chung kanin hrona a thadzia hi chiang takin kei point ka hre thei ani Carlo Ancelotti anga quality nei tha hi an tam lova chuwang chuan kangai dana chung Carlo Ancelotti hi coach thaber nia kangai ti hin asoi Inter Miami striker Luis Suarez point thuthar aron neya football azin kong chungchanga angai dan churon soyin Suarez chuan ka football zin kong ka zodan hi anuam ma katlap khelna te hi tlap thatak tak anni zel anne han clear le ta ila Liverpool team a han sakol ang mai kaniya ka tha ti ka in hria ka that ber lai po ani mai theibok chuti rolchan Barca ka khel nuwa ero team tan kan khel anga ya Liverpool nen kan khel dan chu dang to tak ani kan ball pass kha afing ma Liverpool kha an thatong lo chu ka timi lo ma se Barca khan ka thattur ang ain ka tha chho ta dai isok ani Barcelona team hi an ro pui ma football ka zin ko ka thatdan aya thaber ni thei turamin chera tu chu Barcelona kha anni tin Suarez chuan asoi club thar zom fulo berte zingami Trent Alexander-Arnold po Thomas Tuchel chun abiak tur thu puan ani ya Tuchel hi Spain a athlok lu don ni in an soya Trent Alexander-Arnold hi amalam hun chungchang abiak atum thu puan ani kan hriat ang khan Liverpool chu sanin Trent Alexander-Arnold hian Real Madrid chu azoma
khel na mun po achang tam lo le hemi chungchang hen Thomas Tuchel hin Arnold hi biak atum ta ani anin biak dan tur hi soi aum lem lova World Cup squad a drop atum ni te point soi thom aleng tran der to Trent Alexander-Arnold hi England team tan World Cup a kan mulo thut ani poin thilmak ani don lo ta a ang le Wolverhampton midfielder Joe Gomez po United lama alu nge arinom chho tran ta khop maya nisa nama khan United lam chang kum somni palimi mana hian pau million somni pali vel chu the chu antum thu puan ani tatlat mai United hian anterlai lam thuam chak chu antum nge ya chumi tan chan Joe Gomez lam hi an hoita ani ba ka hian Elliot Anderson mai ba ka Carlos Baleba te po senglu antum me ka amairo chu Joe Gomez lam hi an hoi chho tran don ta a ang le Manchester City lam point ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin German winger Trazet mai kolok ne team ta na in lan mek Said El Mala chu senglu antum thu puan ani ya aman atan hen euro mak ta doi som level chu the chu antum nin Sky Sport chuan atar lang minute zathum somriat panga chau khela gol ruk khung king der to El Mala hi season kalme ka kantar lan ang khan ache tha khop maya du tu po antam le City lam hi anwan nei ber don ta a ang English Premier League club lian tena senglu tuma anhel na sat mai Kenan Yildiz point thu thar aron ne ya yovelam chun an shal nge angai don ta a ang le Turkish forward Kenan Yildiz si tun na ya khan Juventus lam chang contract har anzara nizang khan Kenan Yildiz sen anol tak thu puan ni hian club thar zom adu thu asoi ni hin antar lang tatlat mai tun din muna Kenan Yildiz si Real Madrid Arsenal le Chelsea ten senglo tumin anhel me ka club contract har azia don lauti achian nuwa khoilam nge pan don ang ti hi kan in rin siak chho don ta a ang le Liverpool legend Robbie Fowler point thu thar aron nei ve zau maya United striker Benjamin Sesko chungchanga angai dan aron soi Robbie Fowler chuan United team ti swalian ber chu Sesko an senglut khania kei chun kangai ani akhel to chin han enta ila player quality nei thatak chu nima se United team ta nero a quality thate kha mutur aum lem lova in senglo fulo ber pol chu aninge yang ka ngai dan tlang takin han soita ila academy tanga player anlak lu chau khel tran tirang vel mai chau ani ya a thatok lo ani United team hen transfer a ti swal anlo nei nual towa chung zinga chon tun din mona Sesko po hi atel nge yin kashia academy tanga player hriam tok lo an seng chau ang vel chau ani ti yin asoi Arsenal lampoi ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin Elshe team winger Trazet mai Rodrigo Mendoza chu senglu antum thu puan ani ya Mendoza senglu tur hian amana a release those euro mak ta doi somni chu the chu anin huam thu an soi kum somni mi chawa upa Mendoza hi Elshe team tan ache tha khop maya du tu po an thanem to hle adu tu zinga Arsenal team hi anming arilian ber turangai ane United legend Paul Scholes point to thar aron nei vele ta United legend hian kum thar World Cup khel tura England team chu champion thei tura quality nei thaber nia a hriat thu asai Paul Scholes chuan tunang reng hin England team an na thangai lova thratin in soi thin ma se tunanga thra hian an la ngai mi lo ani coach Thomas Tuchel hnuai anin ring tok ma chuwang chuan kum thar World Cup khel tura po anni hi champion turarin kai ber chu anni hin kashia an thatok ma an that lo na lai tur soi tur po atam lo ani World Cup a champion no moi choi thei turin an thatok ke ti hin posko suan asoi court of site in atarlan danin United lampoin Vinicius Junior chu senglu antum tur thu an puang vele ta ni yin alanga an rin chauve tran dek tinani chuti rol chan hei ero Atlantic arinom si lava euro mak ta doi zanni velai amana hian Real Madrid hian an siar ni te point an soito United team sum tla cham mai hian an sengnu tak ero arinom lava British media lam hian thom nei len hat na tur hian tiang hi an ron ti ve thin ti 100 tel ta ila Chelsea team in Vini hi senglu antum me ka
hei ero thleng thut thei din hmuna ading thung Chelsea lampoi ni zang khan thu thar ron nei vele ta hin rol thar ma ba keng tak nei kum som pasari leka upa Grozerio team tanain lan mek Philip Moraes su senglo antum thu puan ania atum khatnan amana tan hen Grozerio man hlena hian Euro makta doi som chu an thelu thu an puang amai ro chu Grozerio lam hian an hnol don ti achianga achan chu tun din hmuna Philip Moraes a release to si Euro makta doi za lai ania Chelsea team in Euro makta doi som leka an dor na hit chu Grozerio lam hian an hnol tura ngai ani Arsenal tan thulo mamlo hria tur aum ta thunga ni zan lama khan an defender Gabriel chu achol za tur an ron puang chiang theita international friendly match Brazil team tana ain lan truma hliam wanga lak chua Gabriel hi atlem bera thakhat veltal achol angai tur thu an puanga komin chung hian a mel kan hmuto lo mai thei tinani chu a hliam hun chung tur kan han ti hianin thakhat ai point atam thei ti na ania thakhat chung tal chu achol nge angai ti na ani chuai po chon rei thut thei din hmuna adinga kumthar lama bak a mel kan hmu arinom lo hle Arsenal team tan chan hei hi thulo mom lo tak ni tura ngai ani kan hriat tlanang khan tun hnaya Cristiano Ronaldo chu Piers Morgan an interview wa hemi truma hin mishing dam lai zinga Ronaldo chan Donald Trump chu a hmu chak thu a soi khau ani kha hemi chungchang hi Donald Trump point alo hria ni tura ngai ani Ronaldo chu White House sa program poimo tak an man tumin asom tange nge ya Ronaldo hi nimin lama khan White House sa in ain lan nge ani US President Donald Trump chuan Ronaldo chungchang hi soyin Ronaldo hi khovela kangai sanber te zingami ani ya infiam mi zinga ro pui berle thaber ani kafapa hiang Cristiano Ronaldo hi angai sangin adu emema kanin lenga Cristiano Ronaldo aron theile helai muna kan somna tlom te aron ti hlo tling thei kan lom hle ani ami mal takin keima hi kalom emema achan chu Cristiano Ronaldo hi kafapa hian angai sang emema kafapa hian angai sanang chi hian keini lampo hian ani kan da sang hle ani kafapa ngai sa ne me mai ka som chuak thei hi ka in chuang hle ya kafapa hian ama zong a hian min chuangin min ngai sang sotin karing bok tin Donald Trump chon Ronaldo chungchang hi asoi anin choi moi thiam thin ang reng khop mai ole hati chin hatun tumatan chon ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlutsak thina chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lama han tan min han la pui le ula thungai nom tak te ne ni mu chhaw ezel te po kan tum don nia